Magnetska rezonancija srca novija je radiološka dijagnostička metoda koja pomoću MR-a omogućuje detaljan uvid u anatomiju i strukturu srca. Naime, kako smo i čuli od naše prve sugovornice, što se tiče kardiovaskularnih bolesti, one desetljećima predstavljaju vodeći uzrok obolijevanja i smrti na globalnoj razini i čine udio više od trećine. Upravo je MR srca jedna od metoda kako se bolesti mogu detektirati na vrijeme te liječiti. Pomoću MR srca dijagnosticira se niz problema koje pacijent može imati poput bolova u prsima, otežanog disanja ili sinkope, uvećanja srca, zadebljanja srčanog mišića, zatajenja srca, upalnih bolesti srčanog mišića, bolest srčanih zalistaka, nakupljanja željeza u srčanom mišiću, tumorskih tvorbi u srcu te kongenitalnih srčanih bolesti, imajući u vidu starenje populacije, sve prisutnu globalizaciju i urbanizaciju, socioekonomsku situaciju, visoku prevalenciju čimbenika rizika kao što su pretilost, dijabetes, hipertenzija, pušenje. Moguće je očekivati sve veće opterećenje kardiovaskularnim bolestima ako se ne poduzmu sveobuhvatne mjere prevencije.